yaje mu bihe bya deception muri ibi dukunda ako ndakubaza urabona ko ari umuntu ubanga umukobwa mwiza nka TIANA nawe okay satsa abarundi twumvike abarundi n'abanyarwanda bumvike je nishyuye and again he's my family so anything tuzababwira ego King Satsa niki kirobonye gitangaje ku TIANA. She's beautiful as you see, a beautiful woman. No twiteze kumubona kuri Malibu. Niki kibazo cyabaye mbega Sadbi yaramusibije mu kumufunga cyane nkuko tuzikara umwifunzi cyane mu gihe hari abana beza benshi cyane ndetse n'imisore yateruye ndetse yanarigahanga hatwe twari duhari twamerereje turindire ko umwana wize ibindi niki kibazo cyabaye kumige mutabonye muri Malibu. Reka mbasubize kuri icyo actually ikosa ryari ryanjye I miss gato oya aturirimbira aturirimbiye cyenda kuririmba muririmbire twe naje turumvirisa none mbere yuko indirimbo itambuka irabanza kuri ngewe. Really? It is one. Okay, you deserve. Yeah, please sing for me. Ndumva ni seconda na rimwe ryoshira. I don't want this to be over, stay a little longer. Surabona ari ngombwa yuko birangira. I don't think so. So to love in the Bible. Sina majambo. Niba ubyumva very well when I say that I love you, babe. My rise and my downfall. Naundi nawe nobona. Tu es ma chanson préférée. Kuje kure yawe dangereux. It's a nice moment. My heart's stolen. It's a thing that I can't get enough of. Make me shout OMG. Jouer avec mes parties. Comment vous guider mes océans. Pour le moment, toi c'est tout libre. Ni de chèque tout j'étais la vivre. Never mind, ni de t'obliger. Mon amour, c'est très bien. Same. It's a nice moment. My heart Dumba shaka kwa avança. Kwa avança. Nyabuni wosanga. Nawe sense. It's a nice moment. My heart stolen. Kabisa. Wakunzi Mutanirwa TV ndabara mukici cyane kurandira promoter umuganga Mutanirwa Twitter kiti ya moto famous rap killer kiserwa rukanje ntwari kirumara mu muziki wa kabiri gatani twibanyita Big Fish gazina ari hawe na King Satbi mwenyewe ariko president kandi wa cooperative y'umuziki yanyise Sankara mu muziki w'u Burundi. Uyu munsi abatumire bacu ni Satbi cyo kimwe n'umukobwa mwiza cyane uwo novuga neza yuko n'umu bakobwa Satbi yeretse isi yereka Uburundi yereka amahanga ndetse n'u Rwanda rwabo rutigeze rubushira ku isoko ngo bamumenye ariko Satbi amushira kuri plateau abantu bose baramumenye baravuga ati uburanga n'ubwiza bw'uno mukobwa ko burenze cyane. Satbi aramwizera amushira mu ndirimbo yitwa Tel Aviv, indirimbo kiba hit kiba mega hit, indirimbo iramenyekana ishika kure ndetse ikaba yimirije no kuzotuzanira abantu mu giteramo Lagos Niger. Satbi ndakuramukije. Yaga. Umeze neza? Fresh bro. TIANA. TIANA. Umeze neza? Sawa. Urakomeye cyane. Cyane gose. Umva gute kubona uceye na Satbi? Yeah, I feel so happy because he's fun. Yeah. Sivu puri mwiza cyane. Nakoze. Haje uvuga Kinyarwanda uvuga Kirundi. Kinyarwanda. Ariko turi bamwe twese kandi turumvikana. Yeah. Ego, Tia, ribaye icuro rigira kanga uje mu Burundi? This was my second time. Icuro yawe igira kabiri uje ngaha. Indirimbo Tel Aviv ni indirimbo za cyane gose, ni indirimbo abarundi dushuhiye, East Africa yose ishuhiye. Urashaka kudutera inkuru ukungene mwahuye na Satbi?
ukuntu twahuye literally it was about social media I guess then duhuzwa n'umuntu yeah but then numvise indirimbo for the first time bitamubwira this is gonna be a hit urusanzwe ukora ibintu byo kuja mu video n'ibindi urusanzwe ubikora ego Sabi tubaze neza ko urumva baririmbye uvuga neza ko bakonsoma cyane bashira amafaranga menshi cause ni superstar n'umustar akomeye kandi mukuru mu gihugu cy'u Burundi ndetse na East Africa ko amaze gukora n'amacollabs atandukanye mu bihugu bigize East Africa umaze kumenya ko ugiye gukora na Sabi wavyakiriye gute? Of course I was happy cause he's a big artist here anyway East African worldwide internationally he's a good artist so it was my pleasure to work with him. Naka karimbo ka Sabi wakunda utaramara gukorana nawe? Tel Aviv. Okay, ntacyo ko ariyo dufise sivyo? Hoya nuko ariyo nkunda nakuru najya kureba ibindi kandi hari ibyo ndimo biri mu bikorwa byanjye again I prefer kuba nakisupportinga nanjye ubwanjye. Thank you so much. Ntwari umenyerewe cyane ku bintu bya social media ariko platforms za Sabi zarakumenyekanishije nk'umwe mu bantu bakoranye Tel Aviv na Sabi. Nakaye gace mu ndirimbo yase muri Tel Aviv ukunda cyane kuruta ubu? I just love the colors. I can't sing. Oh my God, I can't sing. I'm going to kuririmba. It's a nice moment. That's the verse that I like. Abantu benshi baragiye mu commentaire baragiriza Sabi yuko baronse umukunzi mushasha. Est-ce que byo bari byo turonse umukazana ataha kuri muri Bwanyaburunga? Mumubaze nguye. King Sat. Congratulations. Biraboneka neza yuko igikorwa ugikoze urakivomera ndetse ukagiha amashugwe. Ikibazo abantu benshi bagifise. Ntacyo. Sat. Tena nide kuri Saturday. Ako ndashaka kumenya why abantu benshi cyane cyane mu bihugu byacu bya Burundi, Rwanda usanga iyo abantu bakubona ni umukobwa cyangwa umukobwa ni umuhungu directement haza appearance yuko asohokana bakundana les trucs comme ça but muri iki kinjana abagore bafise power muri development y'ibihugu byabo mu gihe bimeze uko rero umugore ntakiri wa wundi wo kwarsera cyane kugira nte wo arakontribuwa agaterera mu iterambere ryacu especially muri career yanje ndavuga kubera TIANA n'umukobwa yinjiye muri video yanje iraba neza n'abandi abakobwa barakoreshwa mu video ibikorwa bikaba neza rero iyo abantu benshi muri Afrika babonye muri kumwe n'umuntu mwayoye baby basi mujana basi mufitinga swag zirenze okay mufite bashavuga ngo murasohokana kandi ntiyo ari ivyo urumva nyatari ariko ni kubera ko TIANA yaje mu bihe bya deception muri ibi dukunda ariko ndakubaza urabona ko ari umuntu banga umukobwa mwiza nka TIANA nawe okay Sat abarundi twumvike abarundi n'abanyarwanda bumvike je nishyuye na ahanini duhuzwa n'akazi duhuzwa n'akazi ari ngaha ku bw'akazi ahora ngaha ku bw'akazi duhuzwa n'akazi ikindi we are family family Burundi Rwanda akindi kiri behind gishobora gudutuma twumva dushaka kwa avance it's work and again he's my family so anything tuzababwira King Sat iki kirobonye gitangaje ku TIANA she's beautiful as you see a beautiful woman you know abantu ntibavanga akazi na relation iya batari uko kweri mba ntashize ko face because she's a beautiful woman as you can see yeah ariko business nivangwa na relation you know feelings ngira nawe ntavyakunda nawe narigeze kubimubaza nawe navuga ati akazi nakazi sibyo tuzotukura akazi nakazi sinda proposa gute se no banubahuka kweri proposa umuntu dukorana akazi kahita kafuka shagafu
money is what? Money is for doing job, great things. Yeah. Ego sats umwigeme TIANA murakoranye ibikorwa indirimbo irabaye hit cyane yabaye very mu bantu irabaye virus ndetse ibintu birakomera ariko twimwiteze kumubona kuri Malibu nike kibazo cyabaye mbega Sadi yaramusibije mu kumufunga cyane nkuko tuzikara umwifunzi cyane mu gihe hari abana beza benshi cyane ndetse n'imisore yateruye ndetse yanarigahanga hatwe twari duhari twamerereje turindire ko umwana wize ibindi nike kibazo cyabaye kumwigeme utabonye muri Malibu reka mbasubize kuri icyo actually ikosa ryari ryanjye I missed my flight. Okay. Yeah. Byagenze gute waracerewe? Naracerewe kuri airport nsanga amasaha yarangiye. Ariko warite guha vibe abarundi. Cyane. Nago byabaye ubushize ariko next time to happen. Buke bwawe ntibyasivye cyashika. Kandi next time hari ikindi gikorwa cyo bakiri imbere cyane cyo bakiri cyo baciteguriye gukorwa natanje mu gihe TIANA ari ngaha n'ivyo ari bimuza yatabikotse. Already tumaze gukora nk'ama challenge tumaze kugira nk'ibintu nyine bituma indirimbo igira kandi igira vibe nyine yego ndimo Tel Aviv n'indirimbo imaze gutwara amafaranga menshi ibinaboneka na Valere TIANA ariko yes consommation biki yeah all this is for promotion ni nama budget abahari ya promotion y'akazi you know akazi n'akazi yego promotion tuzo kubahirizwa urumva TIANA ari ngaha we do challenge barazi cyane ko ari muri video ya Tel Aviv abantu baguma bavuga Tel Aviv the song still big you know that's my strategy kandi ira working ndabesha yego tia mu Burundi wacu tuhagaze ku bico n'imigeto aho usanga umwigeme mwiza kubwira ati ngira abo mu maze guhura iminsi mikeya ibaye ngaha nabo mwapu posting na kuma Snapchat cyangwa mu ari gihe bakubwira ati iyo foto ni poste je no bintu posting benshi uko donc iwacu tubaru bahagaze ku mico n'imigezo Sabi uravye mwakoranye mbega hariya mu Rwanda bemeze gute abigeme beza mutahura gute ikintu kijanye na video vixen n'ibindi bitahura gute? It depends biterwa n'uwariwe ashaka ko ari umuntu uri standard ashaka kumenya akazi byari byo and hashobora kuba ari wa undi ugifite ibintu bya kera muri we mentality y'abantu ba kera ahitavuga birane ari kwiyandarika ari kwifata nabi deje umuntu naga bari kwiyandarika bari gushaka amafaranga hari uburyo bwinshi bwo gushaka amafaranga ariko ni talent not everybody can wake up early in the morning akavuga ngo ngiye kuba umu vixen no way it's supposed to be a talent yeah Sabi yarakoroheye cyane burya kaya kantu niko nkunda numva shaka kwava iyo aho karukara ndumva shaka kwavansa it means what kwavansa donc I mean kwavansa kunyegera ndumva shaka kuko gutera intambwe iya wundi wasanga ntajewe ntawe same urumva ndumva shaka donc muri video rero ari ukuntu urambaye donc Ragaki, ya style itagute. Byari biki? Ya style itagute cyatsi. Yamba nago tubyibuka. Niga kantu menga na amazi mwagazana. Ayimaje yo nuyibona none imaje. Urayibuka? Ariko rakatsika karanyonga. Kungazi voilà. Kungazi. Imaje nkazijya abantu parce que mu Rwanda aragutahuye canke mwe ivyo navyo muhagarara. Okay, tunavuga about this point barabyumva cyane kuko nakazi kandi akazi nakazi. Ego. Sinzi naha kuntu mubifata most of the times nyine bumva nka hano nago baragera nkuko twebwe mu Rwanda tumeze. Mu Rwanda nyine bari too much excited bari kugenda too quickly. Bo bashobora kubyumva vuba. Ako hano nago babyumva nyine muracyafite this culture thing and it's beautiful anyway. Ni byiza. Ego Sabera kurisha. Atari banga yo bagira umubiri bagira kanga yaguye amafaranga menshi. Na utangaza ibanga ry'akazi. Ariko navuze igiharu. Sinavuze igitigira navuze ibanga bagira kanga bagivyo maze go amafaranga. Na utangaza ibanga ry'akazi. Na utangaza ibanga ry'akazi.
gutangaza ibanga ry'akazi. Tel Aviv umaze kuva mu Burundi usanze ibyifashe gute mu Rwanda? Actually, nakubwiye ko nyiyumva for the first time. I told him this gonna be a hit. A big hit. Yeah, I told him already it was going to Yeah, be a she hit. told me. Kind of She course used to say it that happened. it's a big song. Tia niki kintu watahuye kuba niki kintu watahuye ku Barundi natashane mu gihe warose aba followers benshi bavuye mu gihugu cy'u Burundi ndazo warose na message nyinshi warawe matag twese twaragutaginze bon turi ivyamamare vyo nganda shoko waratonoka tunegija sinzi ariko amatag yacu ndarenga amatag yacu warayabonye watahuye iki ku Barundi nakoze repost ariko ntacu wabonye iki ku Barundi watahuye iki ku Barundi abana beza abana beza barakundana ego Satbi ingufu uri kurashira mu muziki ndetse n'amafaranga uri kurashira mu muziki income Satbi afise income zitandukanye n'ivyo za 1xpay no brand ambassador n'ibindi bintu byinshi bimuzanira amafaranga ndetse bikamwinjiriza mu muziki nikiye kintu uri kurigisha abandi baririmbyi novuga neza yuko bariko baca mu makanda Satbi yagiye aracamwe mu karere we muzika Kuvyerekeye inyigisho nyabaki inyigisho kuri spending na investissement donc investissa muri musique kumwe umaze consommer plus de 100 millions yashoboka yeah mu gihe music uyikora nka business ugomba gushoramo don't expect gufata amafaranga muri icyo gihe nyene ariko mba expecting ko next na 1 year nzoba ndayagaruje sasa rero nibimbuza gukora ibintu byose mbona ko yuko bishobora kuzana impact ku gikorwa cyanje cyose so ibyo nkora akenshi twega abantu b'abastar ubu ndabonwa n'uhagaze abapiti bo bamubatubonye bagoma baraba Satbi akorokora iki azobikora ndishuwa azobikora yani bisanzwe rero twigishije abantu benshi there is no profit without investment yeah ajya impamvu nyamukuru yatubise Satbi akoresha umwigeme w'umunyarwandakazi yes because abigeme bacu ntibazi kuactinga neza ntibaramenya kuactinga kandi ntibaramenya akazi ka video vixen bagomba kumenya akazi ka video vixen impamvu mvuga uko usuko suzuguye abiwasho ya ahubwo nuko maybe nagize iyindi level mbwa tishaka abantu ba acting neza ndashaka kubara amafaranga meza because budget irahari ndashiramo rero nagiye kugwa kuri TIANA kubera wehe kwanza ni mushasha na bamenyere in this country second ni namwiza agerageza kuba mwiza ni ibintu byinshi byatumye nkoresha TIANA TIANA Satbi prato yaguhaye ni prato de star English yaguhaye nyinshi z'abastar ku Burundi arabandi baririmbye amaze ku approachinga bavuga ati barashobora gukorana kubunga iwacu mu Burundi yeah they did approach me hajya birakunda bari biharuro cyangwa numbers za TIANA ugira cyo kugira muri video cyangwa ushobora kumwagurutsa habo umaze kuvyumvikana ko bigakunda oh yeah sigura we're still talking about it yani muraheza kubihurizako ego uyu munsi nkamwe hogira nundi muririmbya kwifuza yuko mukorana nta kibazo na kimwe bivanye na contract mufite na Satbi yaraheze canke hari ibindi bintu biri side stars kuri contract yawe na Satbi no mbonye akazi nagakora cause I guess yeah for the fact that I have a contract with him nago byatuma nadakora akazi kandi kuko I have a management after management rero nanjye mbonye akazi I have to communicate to them ngakora the management manager managing ajya Satbi ntiyavuganye n'abavuye na manager ususi igihugu murazanana yeah iki bon niki kinobonye gitangaje kuri Satbi umwana mwiza n'umunyamafaranga ni umwana mwiza amafaranga uzonyagiriza nta mahera nyifiti makuru y'amafaranga aramahera afise kwe mafaranga
naguze fana mu kanya ni TIANA yabaye rero wamuhevye kanone riga amakonte none gendera BMW gendo decapotable one expect to kumwaka none BMW igaragaza kuri boss kamu nyinshi zizo amafaranga dufise hits dufise show hanze n'ibindi bitugaragaza ko turi abasitari kandi tukabihagarara ko nivyo sati hari gahunda bufise nkuko wakoranye n'umwigeme w'umunyarwandakazi kandi tuba dukeneye platform zabo na zone duzana tuzifise ariko ari ziyongereye kuko twakoresheje nawe TIANA afise titre afise mu Rwanda afise abagenzi afise inshuti afise fan base ari gahunda bufise yo kuja kuryohera Tel Aviv Kigali maybe vuba ndiko ndayipanga neza ninava Europe shaka gukorokera haki Kigali ego tia abanyarwanda bonye batahura gute umuziki wacu barakunda cyane ega twese turumvikana ururimi rumwe so biraturyohera twese kiretse sabwa undi muri ivyo Burundi ukunda barahari yeah mwobura itwande abarinzi b'Uburundi ko dutesa yega abarinzi bose b'Abarundi turatesa ubu dusigaye dutera mfana cyane ndabafana bose ariko but then Linoji is a good one. Ubukuri. He's a good one. And December. They're international artists. Ego sat nibaze neza yuko abarundi bako baratahura byinshi na cyane baramaze iminsi bibaza byinshi kuri TIANA bamwe bavuga yuko Sadko aramaze iminsi havugwa ibijanye n'urugo guyo ntashaka kugaruka mu baravuga ati kacha twere ku mugogwa mushasha twese ibiki n'ibiki biravugwa ariko Sadko yaduhakaniye tubwira neza yuko atari byo ariko bavuga akazi kweli nakazi ariko navyemeye two YouTube haba igihinduka tuzobabwira sivyo gati kandi nta nivyo kwa habaye ikintu oya tuzababwira kandi nivyo kwa kamwe oya nago tuzababwira nivyo tuzababwira akidashoboka kuri isi ego sat uyu munsi umuziki wacu kuratera imbere nkuko wama utwigisha umuziki nkuko wama utwigisha umuziki wama utwigisha n'ubwenge dushaka ko investisa mu muziki yacu no kwiteza imbere aka kanya iyi misi mike iheze Tel Aviv imaze kuronka miliyoni y'ama viewers umuziki wacu kubona he ugeze kure ndangishimishije umuziki wacu utuyagira ku bijanye na show ufise muri Nigeria Nigeria ndafise showcase hajya na bootcamp y'abartiste batandukanye from Niger, Tanzania, Kenya turi hamwe turi ama collabo sharing knowledge n'ibindi yeah 23 June ego abantu benshi babonye posting ndi mu mahanga ariko bari murundi wo mucendajura tegeza gutahura neza ushaka kudusigura neza kiya giteke ijya show ikigamije ivyari ivyo neza yishimira muri igamije guconnecta guhuza abaririmbyi b'abanyafrika abazambia abantu kuje nakubwiye abarundi abanyarwanda n'abantu batandukanye mugahurira hamwe mukagira camping mukagira kungurana ubumenyi mukamenya namwe mugakora ama collab kuvuga ngo mwitega ama collab menshi hari itsimwe muri collab ziba zimaze gukorwa batari banga za Sadko tuzikorera hajya vuba tuzobamenyesha somehow icyo tuzotwakuye no biyago bimaze kwa byaratanguye kuba kuri byinshi n'indirimbo Sadko zomushikana Lagos zodufashike umuziki wacu seje kwanza ku gatwe kanje uzomfasha cyane parce que ndagira career ikaba ikaguka abandi bagaca baca baronka inzira tukona presenting umuziki wacu kubona cyane ibyo twaberuka ke yes eko ukura ko inyungu kuri bose tuzira kuja Belgique na France za Suisse kibagira ibyo za niyo dutambira muri bangaye mutambira Kigali, Kenya, Tanzania, Rwanda
Uganda niyo twambira uba tufuke duhi tugenda za West sibyo gati West Africa za Nigeria Europe n'ahandi. Tia tugomba kurangiza ikiganiro cyacu ariko abarundi barifuza benshi kumva akatwi kawe n'ibindi niyo neza ko urumva ingene we explaining mu kwishura ibibazo kandi rutinya kamera uri top. Shaka ririmba Landry yaririmbye oya wowe hava umuririmbira ahubwo se bashaka ririmba ahubwo nshaka kumubwira niki kintu bwira abarundi kazi kwa dukurikirana na cyane bakunze ibyo wakoze muri television. Sorry? Niki kintu ubwira abarundi kazi na cyane mu gihe nakubwiye ko dugifise ikibazo nasabye yavyivuye dugifise ikibazo cy'abakobwa bacu bitinya n'ibindi. Oya icyambere ntabwo ugomba kwitinya. Just do it, just be you, do whatever you want. Sinibaza ko hari umuntu wakubuza ngo don't do this kandi wowe ugomba kugikora. Wowe nimba wiyumvamo ko wagikora ugomba kugikora. You have to face your fears. Kandi ukachapika. Hama ibintu bikagenda fresh. Sati je nibaza neza ko nimba mu gusoza ikigano cyacu ko uduha kapira ka Tel Aviv. Uri kubona mwana mwiza. Ibintu byaheze papa naje ijwi ryagiye pe. Sorry. Uvuga ushaka kuvanza. Wallahi ryagiye. Yagiye pe. Gato. Oya aturirimbira aturirimbire. Cyenda kuririmbi. Muririmbire twe naje turumvirisa. None mbere yuko indirimbo itambuka irabanza kuri ngewe. Really? It is one. Okay, you deserve. Yeah, please sing for me. Okay. Ndumva nanisegonda na rimwe ryoshira. I don't want this to be or stay a little longer. Surabona ari ngombwa yuko birangira. I don't think so. So to love in the Bible. Sina majambo. Niba uvyumva very well when I say that I love you, babe. My rise and my downfall. Naundi nawe nobona. Tu es ma chanson préférée. Kuja kure yawe dangereux. It's a nice moment. My heart's stolen. It's a thing that I can't get enough of. Make me shout OMG. Jouer avec mes parties. Comment vous guider mes océans. Pour le moment, toi c'est tout libre. Ni de chèque tout j'étais la vivre. Never mind, ni de t'abrige. Mon amour, c'est très bien. Same. It's a nice moment. My heart's Dumva shaka kwa vasa. Kabisa wakunzi w'umutanirwa TV kuna tena noganeze ko mwamumenye mu ndirimo Tel Aviv ya Sabi mu platform rawumenyekanisha bituma randi promote bituma na Tel Aviv randi promote kameme randi batakari cyambera po platform Sabi kameme Sabi star bateza kumumenya kandi abarundi gaze mu rundi wo micenda barazi umukobwa mwiza Sabi yakoreshe umukobwa asa n'irire Sabi yakoreshe mu ndirimbo yiwe niwe n'uyu jagiza byo kumukora ko Sabi yaramwavanse tumva nshaka kwavansa kabisa rero twa turi kumwe mugeno cyacu cyo munsi cya bless ndabakunda cyane gose funa subscribe cyangwa sabone kuri YouTube yacu ama mushengiro kiganiro mone muri ibiganiro by'imyuzi mu Rwanda kamera embassy cameraman Ibali ndadufasha ya masana macho bashikira meze neza cyane gose ndabakunda